Allin hamusqa kaychis munasqa kuyamasi. Noqaykupaq uqkusi watejmanta tinkunakuy qankunawan. Hinataq kunandia devoción matutinanchik parlawanchik imaynataqa kaykama apóstol Pablo kawsaynin karqa. Ashka aventurasta payqa pasaspa karqa kay pachapi. Hinataq kunandia pay niwanchik casi lokuyarqani, lokohina noqapis kawsakurqani. Imaraykuchus kayta kawsarqa yachanapaq invitayki kusqa maskanata. Maychus kasan kay iskay karta Corintiyuq niwanchik chunka uqniyuq chantapis chunka iskayniyuq kinsa chikllashqan nina hinata. Lokopis kayman hina parlasani, Cristo kamachinchu kangu? Noqaqa astawan Cristo kamachin kani. Noqaqa aswan sinchita trabajarqani. Aswan askata kutista noqaqa cárcel ukhupi wisk'asqa karqani. Aswan askata noqapis kutikuspa seqosqa karqani. Aswan askata kutistapis noqaqa wañuy patapi karqani. Apóstol Pablo kaypi cuentasawanchik imaynataqa payqa Jesucristo kamachin hina karqa sinchita sayarqa Diospaq evangeliumpi yuyarichiwanchik kunandia noqanchikta imaynata pay ashka kutista cárcel ukhupi wisk'asqa kasqata. Tal vez kunan tiempo noqanchik predikaspa kasanchik Diospaq qillqasqanta pero mana cárcelman yaykusanchikchu. Imaynata apóstol Pablo aska kutista wañuy patapi kasarqa. Tal vez kunandia mana nipi hap'isuykichu hermano hermana qan predikasayki iglesiaman risayki kunan wañunayki tiyan mana nisawanchikchu. Pero apóstol Pabloqa pasarqa kaykunasta kay llakikunasta. Hinataq payqa nirqaqa noqa prisionero maqasqa mana mikhusqa mana upyasqa karqani. Hermano, hermana, ama desanimakuychu. Kunan kay pandemiapi kasanchik kay coronavirus rayku. Ama kanqa sayaychu, ayqaychu Diospaq evangeliumanta. Al contrario, sinchita sayay noqa kikin niwanchik. Chay invitacionwanqa imata noqanchik kutichisunchik apóstol Pabloman chantapis Diosninchik tataman. Sapa uqninchikmanta kayqa dependen munasqa kuyamasi. Chaypaqtaq noqa kunandia mañakuspa kasaq sapa uqnikichikpaq Diospaq yanapayninwan kanachik kayakama.